Om Swastiastu. Rahajang semang alun arep sinar sami dumugi stade kenak lan rahayu. Sane mangkin Bapak Jagi nelatarayang indik materi ngenenin puisi Bali anyar. Inggih selanjutnya Bapak Pacang nelatarayang indik materi nyane puisi Bali anyar. Kasusastraan puisi punika kamedalang duk warsa siang olas sekecil sane kauman ring majalah Madan Bahasa Bali. Wenten silih sinunggil puisi bahasa Bali karya Sunandri. Puisi punika pinake kriya sastra sane medal kapertama puisi Bali anyar. Sane keadegang pinake tunggak panglima puisi Bali anyar. Puisi Bali anyar punika wantah sastra sane keangen nardayang pabesen ngangen bahasa sane bawat nanging dagingnyane padat. Puisi punika sastra sane kakomunikasian boyeje gatre sakewanten karya sane madaging rasa muah napi sane kajingan. Indek kauripan ngelimakan tur nan Jepang kontak-kontak ring sane keterapin. Inggih selanturnya nih unsur-unsur ring puisi wenten 4. Sane kaping pertama punika undang, sane kaping kalih rasa, sane kaping 3 nada utawi tangkep pangawi, sane 4 punika pabesen utawi piteken. Inggih selanturnya nih puniki Jagi kawedaran indek wangun puisi. Wenten judul utawi murde punika ngawangun puisi. Selanjutnya tema utawi undang suksema utawi deduwek inggih punika undang sane melet kawedaran saking pangawi. Inggih punika indik kediatmikan yani. Selanjutnya wenten kaweruhan utawi tatuwek kewentenan keuripan prajana. Selanjutnya wenten suara utawi kanthi suara utawi sajak. Punika kanthi suara dahat mautama sane ngewangun puisi. Karena kanthi suara punika sane ngawi puisi punika becik kapireng lan kawacen. Lan bahasanya ngulangin. Selanjutnya wenten kalimat utawi lengkare. Tade lengkareyane kasurat pegat-pegat lan kelanturan ring sonika sane ngawinang ngawantuk sajak utawi kanthi suara. Sane preside utawi sajak punika maduwe tanjak lan pangrasa ring suang-suang kruna ring lengkareyane. Selanjutnya wenten imajinasi utawi rasa daya bayang. Para pengawis tade ngawetuang daging kekawin nyani mangde sangsane wacen seneng. Selanjutnya wenten kose basa atau utawi kose kate. Kawruhan sang pegawi indek kawetanan kose basa sane wenten ring puisi punika sane nyutetang daging puisi punika becik. Selanjutnya wenten mangde papacen puisi lengut tur ngelangunin pinih becik telebang dumun uger-uger wacen sekadi ring puniki. Wenten pat pah-pahan punika sane kaping pertama punika wenten resep utawi wirase, sane kaping kalih wenten suara utawi wirama, sane kaping 3 simite utawi rasa, wiraga semite utawi rasa utawi mimik, wiraga gerak tubuh, lan sane kaping 4 punika wenten wates lengkare. Nah, sane kaping pertama punika resep wirase. Pinirin sadurung wajan patut resepang dumun
Suksema wirasa utawi undang puisi sane jagi kawacen. Napike puisi punika madaging indek Kristaneria kalututan kasengsara utawi sanetiosan. Yan tatas ring suksema nyane puisi punika sinah ngawantuang papace sane tan becik utawi singsal. Dan suara utawi wirama. Yen sampun tatas ring wirasa puisi sane kawacen patut anutang mangkin ring wirama suara kilaning wacen. Ring dije patutne alus ban basa utawi keras. Dur suara sane ring wacen mangke prasida tatas kapireng oleh sang pamireng nyane. Selanturnya para siswa sinarang sami sane kaping 3 punika wenten simate rases wiraga semite rases miwah wiraga gerak tubuh. Rikala wacan puisi semite lan wiraga patut anutang ring wiramen suara miwah ring wirase puisi sane kawacen. Yan suksema puisi indik kesengsara wenang wirama suara semite miwah wiraga anut sekali anak kesengsara. Yang sampun asa punika sinah presida papacan puisi pangus lengut tur ngelangening. Lanturnyane sane kaping 4 utawi kaping 4 punika wates lengkare. Mangdes seken tatua babaos utawi undang pikayun sane wenten sajeroning puisi patut tatasang ugi ring dije patut nema baos utawi papacan menjanggelan utawi mararian. Sajabaning punika rikale menjenggelan saneng wacen poleh mangsesengan. Yes, lanturnyane mangde alit-alit tatas napi puisi bali anyar inayang biar sayang ring suar puniki wenten niki sane bapak sinahang ring video ni puniki wenten ring suar puniki jagi kuadaran ini puisi bali anyar lan pangawi nyane bapak wacen ke ring sumber-sumber sane sampun wenten. Sane kaping pertama itu wenten hidup lan mati sane karyanin oleh Imade Sangre. Sane kaping kalih nike sase karo ring Bali. Nike kekaryanin oleh Imade Taru Galang Bulan, kekaryanin untuk Kapudra Mati Muda sane kekaryanin oleh Putu Sedana lan judul Bali sane kekaryanin oleh Ngurah Yuda Panik lan Pura Agung Jaganade Magerane Iwayan Ruweg Nataran Pengobakti Tanpa Yas Gusti Putu Antara dan pasar sane makin sane katulis oleh Made Sangre. Selanjutnya nih iki Bapak ngicen imbe puisi Bali anyar sane Bapak icen ring sumber sane sampun wenten. Iki sane mamurde nyem lalah sing je lakar maupu makejang anak subuh tahu sing masaing gobe ajak laksana sing adung laksana ajak wibana lungang tu main dini munyi ane pusing maaji adep dini aji doang tali sampunan kenyem mare mesuang munyi anehnya sampunan ngaku elah mare masuang munyi ane lalah nyam lalah sing jek melah paling melah nongos jumat. Inggih nike wantah imbe puisi sane Bapak isinen ring video ni puniki. Ring puisi punika sane kekarang oleh Komang Gede Hendra Arismawa Bali Pos Ritik Umanis
sani pananggal 1 Juni 2012. Selanjutnya nih, sampun Bapak nelatarang indik materi sane sampun kasobihang iwau. Indik materinya nih puisi Bali Anyar. Dumugi para sisya sinareng sami ngereseping napi sane Bapak sampun sobihang. Yanang ini dan iwang Bapak sobihang materinya nih Bapak Nas Sinapura. Puputang Bapak ring rahinane mangkin ngaturang Pramun Santi. Om Santi 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 Om. Inggih matur suksema.